Sebelah pidana ya? Ngundi banyak ambil. Mani penapaan galungan deh. Beli di pan percebogah mali be. Udah puas mani ngambil deh. Saya demen sih ngambil beli pipis bogoh. Keriban apa? Sayang juga lo. Kalian beli be. Jangan. Dalam ada. Kerja ada tahu beli B. Beli. Ni kende. Kenapa yang beli? Udah ngambil. Mana gak malu dong? Ini deh. Madi pun awang beli kene melapa aku. Beli baju yang beli ngulung-nguluhan. Apalagi beli cangkati beli B. Aku beli cangkamo. Awang mati cukup kelor deh. Beli baju telur ya. Beli kenapa 6 bulan? Ayo ada beli B. Yo beli cangsil yang pipis deh. Bukan aja lebih pipis tuh. Baca tuh. Baju jujur. Dibeli waya, ni liu lah pipis. Udang beli gitu deh. Lu kati beli cangkring ketinggi pipis gitu. Nah, kayak cara pokoknya beli pangidang beli B. Nah, kayak cara pokoknya beli pangidang beli B. Ini Hadi. Ini nawang iban lacur. Aku tagi pengado. Kene yung lahonda. Makaluan bersih. Yan! Nah. Pakai ke beli. May tulong yung lapin onda ya? Sila. Beda sado lalali. Beli. Mani penapaan galungan beli B lah. Layan. Jok beli pipis liu. Beli pemat masih ngam pizza ngam spaghetti ngam sandwich. Pantan beli ngam sate apa? Sumbangan udah le. Hidup bang meyaannya. Awan apa nyumbang? Udah pipis bener. Teko pending tuh, pas sabi nyeli pipis nih. Praga nyeli pipis. Ya, Mungkin deh, nyeli pipis. Kenapa pipis bisa nih? dulu malu ya. Mungkin ya. Bang, hidupin cepok. Sadi ngeling lagi pipis yang beli beng. Dia ngeleng marah main oleh pipis. Ada pipis bang, di mah, kubu. Pipis nih. Beli. Nah, semua ya. Yo, siang pipis. Tadi ngeling. Ini tadi nak lacur. Bang, ya beli gede nyeli pipis dile. Kalau main mah dia mau ngambil. Ujang urusan alen ya. Yang penting mani wayan beteng sama B. Mak len urusan, dia pelidi urusan B. Beli.
Pimpinan beli kawannya masih dan nulung. Peh yan, beli sugih yan. Ada unduk ku beli canggih tolong kini ya. Beli nak sugih ni. Pisliu. Nah, makan dulu. Deh. Kang uang malu na. Surina ni beli bangla pipis. Beli anga ma DB. Ini kang uang malu dana. Nah, beli. Ade, kang uang malu beli hidang B pejanina. Ibu bak mama mai beli milih pipis. Belian lacur beli nenek ugu beli beli. Kang uang malu na. Nah sungkara di 6 bulan yang beli bangla pipis. Yang tuh pasti beli nango mari. Tekan aku dulu. Sekon. Yani mari ke toko ni malu na. Ini ke kumul. Jadi yang beli sayur. Nah, jadi dong kumul. Ada yang dia nak. Nah. Yang kena, pipis. Mana pipis macam ni? Bingeleng marah main oleh pipis. Ada pipis bang, ni mah. Kubu. Pipis. Break. Beli, cun ben. Ping kejap yang ada telefon. Kamu bawa ada telefon, wayanya mana? Jualnya malik. Baca. Halo. Betul kau biar Oh nah, jadi jangan mana ada orang kamu. Nah. Mau jadi nak aja cuma ya. Nah, beli, jadi main kamu. Beli koko. Yang kene, Yang sayurannya tadi ke beli. ini dah kangwang sayur, beli hidang beli B pemasih. Nah, makasih dong beli. Nah. Sayur ya. Ini beliin sayur.
Tidak mana ngambil. Nyom hawa. Apa lagi ini petidian dia? Sedih jadi gobat. Aing sedih puyan. Mana apa ya bu? Ini dah 5B. Mana yang beli bu? Mau melihat ini apa di plastik? Ayo le, nenek wanu di jalan. Nah, jangan wangku bu. Pada tangku dah. Kejang anak melibet. Gini. Nah, ya. Turut bawang ya. Kang ayah apa dua yang ini? Maganap yan. May lawar, sate, jukut, tekin urutan. Puh, jangan le. Mantap. Mantap yan. Apalagi nih bene melah. Isinnya dua. Ujang sayur yan. Ini bene. Tu nyawa langsung nyemak le. Ada air yang ngelingi. Kena jangan yan, pis. Sudah kampen nu apa yan pis. Akte bahaing jo jangan lebih potong air kene pis. Kado jani mempenampang galungan yan pis. Ojok sayur jani am itu ya. Tumben beli ngamu kene pis. Nah, kamu le, ini kayak jukut. Kena lo, boleh punya nyemak. Ada peang, kado jani yan. Boleh. Ini sayur ni boleh. Bawa ya. Boleh. Ku bujang malam. Beli pinggir nih. Lanjut tang mandi. Ada. Dah. Apa boleh? Cin sayur. Suruh. Ada. Dah. Apa boleh? Cin sayur ya. Tak bisa. Bini deh. Seajam le. Di koko mang bini. Iya manggungnya. Makasih dulu ya koko deh. Payung penapan galungan. Nanang dong. Terima kasih. Sayang aja nih bang lacuk deh. Mulu baik koko deh. Belajar mak tanah saya deh. Gaya sate ya deh. Nah. Nah.
Ayo deh. Ya beli. Payu kenapa nggak luan deh? Ayo deh. Oh, ngalibe jani ini. Piskene untuk ada be ay. Pendi yang melacur bidang melibe. Sakaniban yang ada ngelabe. Pis, jauh di mantuman be. Arda. Ya. Kenapa ya? Kena tipu deh. Oka melibe payu sayur pak kata. Tasya bang yang melibe punya ni be. Main ini bareng-bareng ya. Ini kadang man ngidi be. Main. Ikan deh. Lebih pes. Berapa pes macam ni? Dulu Maria. Ikan ya. Bang, ini cepok. Sadi ngeling nanti bisa melipeh. Dia ngeleng marah main yang lebih pes. Ada pes bang, ni mah. Kubu. Pes. Re. Nah, semua ya. Aing deh. Pangwang bin 6 bulan deh. Wih, belum main ya. Ini namanya amo masih. Mayan. Aing deh. Kenapa nggak 6 bulan nih Pak? Aduh, ayo kita masuk dia. Be ajak nyamuk. Aduh, ayo kita udah kadelek nih. Aduh, deh. Lah nih, bareng-bareng dulu.